Nange na kuone atinende mabunge wa gisio kia bunge kia Igembe no Julius Itumuna uwete we atine inyayo kudhuja uritingwe bwatungeri abarabachali uwete n'ingwe ya muringe kura kwidira nende eteka kidira na kuritiro ngwe na kidira na koniro n'ingwe unarongeleta na kuwa we atina thina na thirikari ngabana kawira mwangaza na kidira imi watambaru kendo tira akari bamero ibakuritiro ngwe ura kukwendeka Nicholas Chabari kato echio mtu akawa kwekara kawaya tata Mubunge wa Igembe North Julius Itumu akioria anto ibatie kuringa siasa kana wikira macindano ngugeni macindano momba kwithirwo makiangaratania anto batikarute ngugi muno tongeria babareketie na kuthurwa tutegetha macindano ambayo yana yote tuhudumie wananchi na tulitira anto betombi kiaria rintereche mutu ati ariuga ati iwe kinya utirendwa arenio na mutongeria no rikura areketie na kuringirwo kura na athurwa na koguo antu batiri kwithirwo bagitigiria atongeria bakathina mbere kuruta nguira banengeretwe twande na thina na thirikari ya muntu nonto wika mpai kura gavana kaimbi muntu ro aikura ateta agithima ironge nonto kwina baraba kuthima na baba kuthima ibao so tumio igira utegethimi ndene kyo kiambi gavana kana kia MCA onini kwa MCA ateweza atekwethia kana onge atekwethia kwa sababu nyinyi muko na ibabu na githimi kireko we ariuga kiraingene nakyo ni utigira kithomo gikuthina mbere na kwagira muno terino cha Igembe North akiuga kinyarimo baraba ikuraja baraba takwibochoka amichi ikwao no ambaga kinya amichi ikwao nonto no athinga tene na nonto obobu mama tumekanyangia tukasema wale watu wote ni localized warundi na wanarudi pole pole. This year a number is coming. December a number came and others will come until the last person is left outside the constituency. Na baraba keya bari mumba kero baite bu. Otumnya ko localized wa oritwa tarakanidi alabu wepo bure dengi. Bure na tarakanidi to omwe. Mtu akirundishwa arundi kwake. Ya kafanya kazi kule alitoka. Kama namna gani? Na hiyo tumesimama kidete. Baba kuminyaraba choka kwa yule tumwalie mutingo ndo ndaita director ila mtu aende kwake. Kuma Igembe North, Betan Class, Chabari.